sa lalako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yang ening Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, mitipon niyabe, ipapanantabe. Tinguli ning pamiyayadwangan, alange karanas karanupan, ang pandemya migsilbi ang dalan, mas laganapin kabit man. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yang ening Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, mitipon miyabe, ipapanantabe. Salamat king salamu, pauli mo kapanayan mi emi dayo, pauli mo abe-abe kami, ngening Pasko. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yang ening Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, salamat mitipon miyabe, ipapanantabe. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yang ening Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, mitipon miyabe, mitipon miyabe, mitipon miyabe, ipapanantabe. Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman, pandemya migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Uning kapagsubukan, minsan lang nari pangilagan, ay sa lalako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, inginu datang yang ening Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, mitipon miyabe, ipapanantabe. Tinguli ning pamiyayadwangan, alange karanas karanupan, ang pandemya migsilbi ang dalan,
mas laganapin kamit man. Payas na galing sa laking yato, Hinginudat ang yangining Pasko. Pasalamat ang uking bayungin, mitipon miyabe, ipapanantabe. Salamat yung salamu, pauli mo kapanayan mi emi dayo, pauli mo abe-abe kami, yening Pasko. Payas na galing sa laking yato, Hinginudat ang yangining Pasko. Pasalamat ang uking bayungin, salamat mitipon miyabe, ipapanantabe. Payas na galing sa laking yato, Hinginudat ang yangining Pasko. Pasalamat ang uking bayungin, mitipon miyabe, mitipon miyabe, mitipon miyabe, ipapanantabe. Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman, pandemya migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Uning kapagsubukan, minsan lang nari pangilagan, sa lalakoy kapanaya, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, Hinginudat ang yangining Pasko. Pasalamat ang uking bayungin, mitipon miyabe, ipapanantabe. Timulining pamiyayadwangan, alange karanas karanupan, ang pandemya migsilbi ang dalan, mas laganapin kamit man. Payas na galing sa laking yato, Hinginudat ang yangining Pasko. Pasalamat ang uking bayungin, mitipon miyabe, ipapanantabe. Salamat yung salamu, pauli mo kapanayan mi
Saya't sala niya tumitakpan, linaganaping karalumduman, pandemya migdalang kasakitan, sablang tao karelang denasa. Maluning kapagsubukan, minsan lang binalik ang ilagan. Sa lalako'y kapanayan, sinanganing kapanaligan. Payas na galing sa laking yato, datang yangin Pasko. Pasalamat tamuking bayong biyen, mitipon liabe, ipapanantabe. Timulining pamiyayadwangan, alange karanas karanupan, ang pandemya migsilbi ang dalan, mas laganapin kabitman. Payas na galing sa laking yato, Ilagyo ning igpa, pananganak, panimbalan ng Espiritu, Amen. yung Ginoo manatili akya kayungan, At kaya kaantimurin, maya pa sisilim po. maya pasisilim po amo. Nangyad ko pong dispensa, may absent ko po yata nga doon being kati. Tang mo muna, magnovena po kaya kaming Balen, Florida Blanca, maling magpiesta May 1, nagmisa ko pong novena. Napo naman po, magmisa ko king Santa Cruz, Lubao. Kitang parokya ni kaklase ko, Father Joseph Hernandez. Magpiesta naman May 3, karelang Santa Cruz. At katama pong misa ngayon, pakaramdaman tayong mumunang pamamasa, Saul, maging niyang Pablo. May nga taong mimwa, maging niyang mapayapa. May nga taong mapagbengansa, may biyasa yang lugod. Kapatid ka rin panahon, may kasalata mo, may bukulat na sana rin matatam, iba't kayong dalumdum, nimpa may kasala, at mirasta mo kayong sala, ni kasal pantayanan. Karing panahon, may kasalata mo, ngatangan po, Magkumpisal ko, King Diyos, amayo bayang tuto, at kaya kayo kapatad, uling may kasala kong bina, king isip, amano, dapat, at may alawang kakulangan. Ulinita, ipanika po ko, kasanta Mariang Kapilan ng Birhen, karing sa Blang Anghel ang pong santo, at kaya kayo kapatad, ingi panalangin niyo ko, King Diyos, sa ginutamo. King Diyos ang may payang tutu, pakaluluan, nakatamo, at yung pangapatao, daring kasalanan tamo, dala ng tangan sana, kimbye, halanganga. Amen. Ginoo pakalulu, Ginoo pakalulu, Kristo pakalulu, Kristo pakalulu, Ginoo pakalulu. Ginoo pakalulu. Isipan tala po rin kaya katang intensyon, kanakantala rin kaya katang panalangin, kaya katang misa. Paming mayupaya, kapamilataning lugod ng Espiritu mo, ikesanang tinakman king grasya ng pamanyubling mebye, hinganak mo, mibangon yang mitmong tula, king bayong bie. Itiadon mi, kapamilataning ginuming Kristo ng anak mo,
mabibiyem agari kambe mo ning banal na espiritu, meto mo king panga Dios manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning amano. Pamamasang ibat, kinlibruren dapat daring apostol. Kanito, Isaulos kasalukuyan ng susundu imbalak ng ipapateno nganding alagad ning Ginoo. Migsaryaya king arapan ning mata sa saserdote. Minyawa diyang kasulatan pakilala kaya karing sinagoga karing Damasco. Inawad ni iti, banketa mikakayupayan niyang manyakap at midala Jerusalem karin sablang tuntunan kindalan ning Ginoo. Babayit lalaki, king pamaglakbe ng papunta Damasco, inyang malapit ni king syudad, biglayan sinlag, makapadurot kaya ing metong asala. Ketang pangasake na king kabayo, menabuya king gabun, at dimdam ni ing metong asiwalang mamawus kaya. Ngana, Saulo, Saulo, bakit liligaligan mo ko? Nino ika, Gino, nga nang kinutang. Ako, Jesus, akyakang liligaligan, nga naning siwala. Dapot, ngeni mo rin. Mibangon ka at malawos king syudad. Karing sabyan dakya ka, sukat mong daptan. Din kayabe ng maglakben Saulo, tinok ng lo. Ela may kabulad, dimdamde ing siwala, dapot alalang ikit na numan. Mibangon niya Saulo at migmulagat siya, dapot alayang bitasang akakit. Inya telan de gamat at tinayit deng linub king Damasco. Hilob ning atlong aldo, bitasang manakit, king hikaban daring aldo reto, alayang bitasang pengan, o inuman. Karin Damasco ating metong alagad, milagwan niyang Ananias. Benakit siyang pamitapatilip at nung na sinabi ning Gino keyo, Ananias, at yuko keni Gino, nga nang may kibat. Ing Gino nga na kayo, miblas ka at munta ka king kalye matulid at king bale ng Judas, pangutang me ing metong atawong Tarso amilagwan Saulo. Manalangin niya at king metong apamit patilip, ikit niyang linog king bale ing metong alalaking milagwan Ananias. At iti timpakno king kayang buntuk ding gamat, bang manakit siyang pasibayo. Gino nga ng may kibat Ananias. Dakal nung tao ring may malita tungkol king taong itiki. Dikil kin sablang makatakot apanyabnan na karing pinili mo karing Jerusalem. At dinatang yaketi Damasco, magdalayang kayupayan menibat karing pamuntok darin saserdote, banpang dakpa nala rin sablang mamawus kin lagyo mo. Dapot nga na kaya ning Ginoo, sulong, munta ka, uling pinili king sumuyo kanako, baning ipabalo inlagyo ko karing pagano, ampong ari, at karing memalen ning Israel. Ako mismo, pakilala ko kaya insablang dalana ng kasakitan, alang-alang kanako. Anya mekoya i Ananias at melawsyo, kiyatang bale at timpak no ring gamat na kimbuntok ng Saulo. Kapatad a Saulo nga namigsalita, ing ginuyang mitubod kanako, i Jesus a mismong pepakit keka kindalan, kabang papunta ka keti. Tinubod nako banketa manakit na kang pasibayo at mikatmon king Espiritu Santo. Kanita mo rin, ding balamo kaliskis sa asan, menabula ka ring mata ng Saulo, at menakit siyang pasibayo. Mibangon niyo at mebinyag niyo, inyang mekapangan niyo,
Mibawi insi kanano. Isaulo may natiliya pang mapila na aldo, kambering alagad karing Damasco. Mintayang agad-agad karing sinagoga, at migmulayang menaral tungkol kang Jesus. Yaing anak ni Diyos, nga na karing tao. Ingamano, ning Ginoo. Salamat, King Diyos. Munta ko king mabilog gayato at ipanaralye ing mayap a balita. Munta ko king mabilog ayato at ipanaraling mayap a balita. Ikayong sablang bansa, ing Ginoo purian yesa. Purian nye ikayong sablang tao, keti king yato. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Uling maragul in lugod na kaya katamungan at ingkeyang katapatan, manatili kapilan paman. Munta ko king mabilog ayato at ipanaralye ing mayap a balita. Talakad tamo pungeni ban parangalan ing mayap a balita. Aleluya, aleluya. Baluta mo king Kristo'y tunayang mibangon, iba't king kamatayan. Matagumpe ari, balikdan mo king mitmong ganaka. Aleluya. Ing Ginoo manatili kaya kayungan, At kaya kaante mo rin, pamamasa king may pabalita agpangkang sanwan. ligaya kaya ka o Ginoo. Mapilan mi badbaran lading Hudyo ngarang mi papangutang makanano niya yung IBA kaya katamo yung taong iting kaya laman bantang apangan. Nga ng Jesus karela, yung katutuan sasabihin ko kaya kayo, nung eko mangan king laman ning anak ning tao at minum king daya na, eko mi kabye king sariliyo. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, at inyang biye alanganga at pasubyang king mie king tauling aldo. Uling ing laman ko, tunay yang pamangan, ating kanakong daya, tunay yang inuman. Ing mangan king laman ko at minum king daya ko, manatiliya kanako at ako manatili ko kaya. Ing mabiye igpa, tinubod na ako, at king uli na mabiye ko, at uli na mabiye ko. At mo naman ing ninumang kanako mabibiya king uli ko. Iti ing tinape, tinipa ibat banwa. E anting tinape, apengan da ring pipungpunan nyo, at kay bat metela, ing mamangan king tinape niti, miya kapilan paman. Sinabi na lang Jesus, iti kilub na ning sinagoga, inyang tuturuya king Kapernaum. Kapatading may pabalita ni kaya katang kaligtasan. Kapurian kaya ka o Kristo. Kiligyo ni igpaampo ng anak, panibalan ng Espiritu. Amen. Iba't keng kabulagan, painturo king biye, abayong palalawe. From blindness to a new world view. Buri kaya pun tutukan ni kaya katang pamigunam keng mumunang pamamasa. King Isaul, amimuang mimua ka rin Katoliko, ka rin Kristiyano. Isaul, iya mismo yung manimuna, keng pamamarusa, ka rin Kristiyano, a persecutor of Christians, napaliya buntok, mimuaya.
at lulupigan nila, then tutuki kang Kristo. Dapat iba't kang salitang at lagyong Saulo, may ginyang Pablo. From Saul to Paul. Bala mo, tami palitan niya lagyo na from Abram to Abraham. May sayay Paul, eno buri rin Kristiyano. Ay tangin na laburi. Mani muna kayang pamaglupig karela. At bigla, he became a champion of Christianity. A passionate apostle who died for Christ. He expanded Christianity even to the Gentile world. I Pedro at poring mapila na apostoles, burida kanitang meko ni Kristo, menik nebanwa, ingisipan damo, ingkarelang obra, hanggang mo siguro Israel, hanggang mo keng Jerusalem, hanggang keng sasakupan dareng Hudyo. Pero Saul, or Pablo, kaya katamong pamamasa, mumunang pamamasa, iyang tinulak in Kristyanismo, lagpus siya keng Israel, at kitang isipan dangang gamukin. Bala mo isipan tamo itam, gata mo mo kaya isapang bato. Gata na kaya ng Angeles. Pero Saul, tinulak na yan. Yung posibilidad ng mabinyagla, reng bininyagan, dengaw sandang Gentiles, ang poreng pagano. Anya siguro mira siyang Kristyanismo keti Pilipinas, o mabilo gayato, because Paul championed the missions. Kaya mo munang pamamasa, it tells us the dramatic conversion, how he struck down by a great light and heard Jesus himself speak to him, Saul. Kanako bala mo maulagay ning mumunang pamamasa because it changed our Christian history. Nung alay siguro Saul or Pablo, kining mapamasa, masiguro melwalas kinalat in Kristyanismo. At yung pamagbayo na, man may kabasa kayong Bible, o may bayuya, uli ng Pedro, o may bayuya, uli dareng alawang apostol, may bayulog. Kareng alawang tao, nun i-Kristo mismo, ing migpabayulog kayo. It was Jesus himself who called, Saul, Saul, why do you persecute me? Saul, Saul, ba't lulupigan mo ko? Nung lalaw niyo po, mete na Kristo Kenny, sinubli ng Mebe, Pepenas na Benwa, Acts of the Apostle, pero dindam niya pa boses, Jesus, ba't lulupigan mo ko? Siguro siya, wari mete na ka, ada. Wari siya nakabanwa, sinubli na ka Mebe. Bala mo sabihan ng Kristo, pangalinupig mo rin maniwala ka na ako, penasakit mo rin tutugi ka na ako. Pangatingang pete, karang Kristiyano, ako, ing penasakit mo. Ako yung linupig mo, ako yung pete mo. Anya siguro, isip-isipan taming milyari kang Pablo, may nabuhay kang kabayo, may nga subsubya kang alikabok, may bulag ya, makapaglakad nung alaing kasaw. Is this a tragedy? Makaluno sa milyar, a bad fortune, or it could turn out into a better fortune for him. He has to discover what is more essential in life. Mistakes, yes. Learn the right one. Is this misfortune of Saul, or it is open to the eyes? It opened the eyes to the real fortune, the grace of God. Malas siya, may babugay kang kabayo, may pakarine yan. Kasi po tang makasakay kang kabayo, bala mo, marangal ka eh. Bala mo, powerful ka. Ikichay Kristo, yan talulubi kang Jerusalem. Yan tang panahon Bethlehem, yan tang Jerusalem, yan tang Palm Sunday. Makasakay asno, donkey. Manurugo makasakay kabayo. Sign of humility. Pero Pablo, Saul, makasakay ang kabayo. Sign of authority, power, pride. Bala mo siguro nung panahutang ini, makakotsi ang masanting Mercedes naman. May nabuya ka rin, may nasakit ka, may napakarin niya, may bulag ya.
Another one bites the dust na napinitang kantadang Freddie Mercury kay Queen. May kapangan niyang alikabok kay mi pakarine. The powerful Saul was blinded and he needed assistance. He was humiliated and humbled. Nang kay kailangan tamong akit king kababan. Ing grasya ng Diyos king biyeta. Eta pwedeng sumuyo king Diyos kung matas talub. Eta pwedeng tuki king apong ginong isipan tamo yung salita. O yung kamwa tamo king milabas. O pamagkamali tamo, pamagkamali dareng ang liwa kaya katamo. Goodness is more sustainable and lasting than evil and anger. Tandaan ng tamo po ing kaya pa ng Diyos siyang manatili. Aliwa yung kamwa, ang po yung karokan. Nung ating ko nga babalong marok kataong yan, o marok dapat, o marok organisasyon. Kung mga takutan, muling diyang miyabi-yabi marok, muling marok lalambat. Siyempre, mi pate-patelo. Datang panahon, mi pagmasakit la, mi pamatawad. O kaya, uling selfish la para pareho, mi pate-patela, kaya atin lang piban dyan, panakitan, o atin lang manapan ako. It will they will implode. Explode, implode. Ila mismo, masira lang. Hate poisons and damages like acid. Where acid is stored and where it's poured, it destroys. Kunyari mo, yung asido, baling asido. Yung asido, kabit may keng bakal, ne, kung mani, malaso yung bakal, kailangbatan, mga lawang yan. Asido Bali yung potang mimwa ka, potang gugulisak ka, potang ating kamuan, tingang kasaman, isipan niya ang isipan nita, balo mong mag-produce yung acid, yung kaya kang dungos, at potang mag-produce yung acid yung dungos mo, ang pang makapalit ang lining, yung kaya lambatan lang mo, itang acid yung kebit mo kayang bakal, masira ka dungos. Yan yung kay ating kang ulcer, uli na nita, pwede po ita. Nung panay kami mo, mika acidity ka kayong pilubluban, kumpara ka rin taong mapayapan, ton tahimik. At kung kilala, kapampangan niya po, ane kakwalta. Ane karakala restaurant Manila. At niya pa restaurant kaya di Pampanga, kakwalta na po. Ingkayang business, restaurant. Bali po nang kay Matena, ulcer. Kabaligtaran ita. Dapat, dahil ulcer, detang maranok, detang alangapangan, detang susuklang madungos, detang kukulang madungos. Siguro mabsiya. O naisipan ko, may nakamang po doktor, ako nang o kagalang, marakalya kamuan, o kaya mapalya buntok, o marakalya problema, isipan na, ating dungos na, yung may siraya. O kagalang makanya naman ni Pablo, kanitang pa may ahos kang Kristo. He's so angry, so hateful, so vengeful, mapalya buntok, panasakitano rin tao. Siguro masakit yan naman dungos na po. Ating metong aktivista king Amerika, yung lagyo na Martin Luther King Jr. Nga ng Luther Martin King. Darkness cannot drive away darkness. Only light can do that. Hate cannot drive away hate. Only love can do that. Ing dalumdum, sambutan in dalumdum. Ing makasambot mo kayong dalumdum, ing sala. At baligtaran kay, ing sala, ag yung sambutan, ing dalumdum. Hanggang makasindi ang kandila ngayon. Kaya madalumdum, buong Maynila, buong San Fernando, buong Angeles, buong Sapang Bato. Man madakin dalumdum. At midaya yung kandila kasi madalumdum. Pwede ito. Mapapangot may sala kasi ating kandila. Kanya, yung pula labanan ng dalumdum, kayong dalumdum. Lalabanan ng marok, kayong marok. Nang kahit ikong dalamdaman, bakit wari? Yang biyasang managkas, biyasa ko namang managkas. Bakit wari? Yang basang mimwa, biyasa ko namang mimwa. Bakit wari? Yang biyasang gulisak, biyasa ko namang gulisak. Pareho na kayo mo. Itang mo buri, gagawan mo. Itang kasaman mo, pakyapusan mo. Itang mismong lalabanan mo, nung lalon mo, ikaw mo rin ito. Puri na yung masambuting dalumdum king sala. Ato ni pa po sinabi ng Martin Luther King, hate cannot destroy hate. Only love can do that. Impami sama,
may pwedeng sambutan ng pamisama. Lugod mo, yung pwedeng sumambot kanyan. Anyo nung masala, yung kaya kang dadalan. Ang popang lugod, yung kaya kang atsukeng puso. Masambot nung nanumang karokan, harapan mo. Ko tatakot, ko mikakuno. If you want to be miserable, hate somebody. Bisa ka masiraldo, o kaya masirabi Pikasaman mo yung metong tao, adwa. Balang akakit mo lang, balang daramdaman mo yung boses da, balang babanggitan da, mitatas ka presyon. Balang dapat, masakit ka dungos. Kasi, kamuay nga tsukay ang pilubluban tamo. Because violence consumes itself. Hate and anger isolates. May kapunta na ako po Rome, King Italy. Ako may kapunta na ako Rome, King Romblon. Rome sounds familiar. Alin po may kapunta na ako? Uling pari ko po may kapunta na. Bali po rin Romano, potang gagawa lang building o gagawa lang palasyo, gagawa lang pisamban. Do lalasakan din karelang pisamban, popang palasyo. Tutumpakan dala. Anti mo kanita king Santa Rita, ting meto nga bisitas ka rin, king San Jose. Magmisala pa, magpiestala pa mo kanya. Itang San Jose, may laharya, itang karelang bisitas. Lesakan. Ginawa lang pisamban, babon itang karelang bisitas. Makatasya. Ngayon lumbugit ang karelang bisitas, katas makapanikya. Pero kayong lalam na itakulkulan me, at yung karelang bisitas. Ita namang meto, ngayon makakutkut, pero puntalan me, akit me. Nung munta ka kayong Dolores, tapo pisamban kayong junction kayong San Fernando, kayong Dolores, San Fernando. Giyawa din po itang pisamban kayong babo ng pisamban. Nya nung lumapit ka rin tang kay lalam, mag-meeting la pa ka rin Balang mo kanitang Roman style. Dalalalasakan, nung tutumpak lamo. Bali po panahon na rin Romano, ila rin ausan ng world power, the empire, apeka masikan, yan tang panahon da. Nung deng masikan, deng Amerikano, deng masikan, deng Russian, sabi mo, sabi tayo China. Pero ang tang panahon nito, the most powerful is the Roman Empire. Niya sasakupan hanggang miras na paking Jerusalem, ang po paking Israel. They were so powerful, kakatakutan do rin Roman soldiers. Pero after many years, munta ka Rome, ako pen, at ilang ausan, Roman ruins. Makakapangilabot po, lawen may makintang metong akanto ken, kaya metong yang lugar, akit may kinulkul lang malalam, akit mo raretang mga santing makakutkot, a palasyo, makakutkot ang mga regula building. Uli pong tutumpak lababo Potang talang nga ka makanya, nakit mo mangilabot ka, kembabo, pisamban niya. It is the Basilica of St. Peter that you will see at the background. Bala mo sasabihan ko, kanita masikan lawa, kanita karakal dapete, kanita ebdo sambutan, Pero dintanging panahon, ang talo, alangalo. Ing manatili, deng maniwala ken Diyos. Potang maka-Diyos ka, manatili ka, alanganga. When you belong to God, you will remain. Anya, nung ausan ko siguro tang mipaldan niya, may bulag ya, laing akakit, may bulag Saul. Anya tang may nagit siya, yung lagyo na, may ginyang Pablo. Pwede ko siguro sabihan, may bulag at may nagit kayong mata na, o ngeni mo. Yan mo, may bulag ka. Ba't biyasal rin doktor, may nakit ka? Yan naman. Manakit ka ngayon Makakapalbiyakan titbiyakan. Pero wala naman pamagbayo kayong panlalawe mo kayong biye. There is no miracle, isn't it? Siguro ating pangapaldan, may paldan niyang imbulag, may nakit siya. Pero bala mo, mas malalam pa kanita from blindness to a new world view. Number sabihin, may naliwaya panlalawe, kimbye. Then kung halimbawa, the new vision from violence of Saul to a peaceful Paul. From a persecutor Saul to a saving Paul in Christ. From an angry Saul to a loving, wiser Paul. A new vision from the blindness of sin for Saul
to the light of faith of Paul and the light of the mercy of God. Ikit siya po itang pamiliwa, yamu may bulag at may nakit mata, may naliwaya panlalawe kimbye. Talapanusig kareng Kristiyano, hanggang metong Kristiyano, mete para kang Kristo. From a persecutor of Christians to a champion and supporter, a fervent, later apostle ng Kristo. Karagula milagro kay ngarapan tamo, kapatad. Ako man wala akong diyang atitang milabas, apa magkamali kalupa ng Saul, ating kamwa milabas kang Saul, kalupa tamo tintang oportunidad magbayo kimbiya tamo. It is not impossible. Ang diyang kakarok ming metong atao, king upaya ng Diyos, king sala ng kasalpantayanan, king lugod at kapatawaran, balang metong kakatamo, imposible ing magbayo. At di po metong writer king TED Talk, ing title ning kayang talk, The Beauty of Being a Misfit, nga na how to reinvent yourself from the ruins of your past choices and the experiences of rejection. For even at the moment of your own failure, you are still beautiful with all the enormous opportunities of rebuilding yourself. Ang yampang mikamali ka kayong milabas, amelasak, karang kaya kang pamagkamali, karang kaya kang desisyon. O den kaya, dakatinggap kayong milabas, sasabihan na mo nini, ang yang ngeni mikamali kang ngeni, mahayap kalago mo pa rin, kasanting mo pa rin, you are beautiful. Bakit? Kasi kayong harapan mo, anakarakal, oportunidad ning pamagbayo para ayusan mo yung biye mo, amanaya mo kaya kang. Iting kaya katang may pabalita from blindness to a new world view. May God bless us all, the Father, the Son, the Holy Spirit. Amen. Talakad tamo po. Manalangin tamo, kapatad, ang timong talatuki ng Kristo, pamagbayo ka rin kaya katang pilubluban, king kaya katang palalangin nga tapong makibat, aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Aring sinubling nebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang awsan ng Kristiyano, ingkarelang sarili. Datang yasanay ngaldo ay tagulaling da, ingkarelang sarili, antimo yung gawa ng San Pablo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang pari, ang ating kasiwan pastoral. Manakit lasan ng panahon, si Claude, king pamanalangin, bang ayawad, mit mong kababan, king Ginoo, ing karagdagan, king karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin urong sulong alub, king kasalpantayanan, mikasika na lasanang makasupil, karing sagabal amalilisya karela, king pamangilala kang Kristo, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para ka rin sablang awsan ng Kristiyano, ing karelang sarili, dapat irabaling kabaldugan, ning karelang kasalpantayanan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Para kaya katangan, kapilan man sana, etabubulong, laban king Ginoo, nunen tanggapan tala rin kayang amano, kambening mabilog a kasalpantayanan at kapanaligan, ipanalangin taking Ginoo. Aring sinubling mebye, pakiramdaman mo kami. Ngini po, adwan tamo yung sarili tang kapagnasan. Ginong Yesus, balumi king ding kaya kang amano ilang pagmulan ning biye alanganga. Ipagkalubong tanggapan mila kambening mapakumbabang kasalpantayanan at mitmong katapatan. Ikaming tutupad karete. Ikang mabibiyan magari manggaman king alanganga. Amen. Ing liturhiya ning Eucharistia.
talakad tamo po. Manalangin kayo kapatad, bandi ating kaya katamong daon matanggap larapan ng Diyos, igpang mayupayang totoo. Tanggapan niya sana ng Ginoy, tindaong karinggamat mo, kingi kapuri at ikaligayan ng kayang lagyo, king kaya katami ka sa plala, at ni mabilog ng Santa Iglesia. O mapamakalulong Ginoo, papagbanalan mo la reting ayin at bustan mong ingke kaming espiritual a sakripisyo gawa na kayong alangangang ayin keka. Iti adon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili ake kayo At ngan, kaya ka ang timuring, iyat nayo la ring puso yo. makayat nano king Ginoo. Pasalamatan tayong Diyos sa ginutamo. Iti karapat dapat at matuloy. Tunepin karapat dapat at matulit, pasalamatan dakang parati at numan ka rin o igpa, Diyos hingalanganga, lubos mayupaya, kapamilatan ng Yesu Kristong Ginoo. Pupurian da ka kilubos maragula tula, kaniting panahon ng pamanyubling mebye, inyang i Kristo maging sakripisyo paskwal miya. Kaya di natang ing munag ning bayong panahon, ing makabang pamagari ning pamikasala, may pupus na. Ay mi pahamak ayato, miri na niyang bayong biye, ating tao misan pa may gawayang alang kakulangan. Ing tula ning pamanyubling mebye, babayo ne, ing mabilog ayato, kabang ding sa blangkoro, ringangel karin banwa. Daralit din kaya kang ligaya, lain makya be, kinga lang tuknag ng pamamaya kapurian kaya ka, at ngamingan kakanta. Banal, banal, banal ka o Ginoo, Diyos mayupaya. Ito'y banwa, aking labo, aking keka, ligaya. Hosana, Hosana, king kakatas, kakasam. Wanya daratang, ilagyo ning Ginoo. Hosana, Hosana, king kakatas, katasan. Tunay kapin banal o igpa, ikang panibatan sa blang kabanalan, ulinita pagparalampumi, pabanalan mo sa naritingayin king espiritu mo, ban para kay kami, Maria lang katawan at daya ni Ginuming Kristo. Bayami daon kusang lubking pamaylasan at kamatayan, kingwaning tinapet pe pasalamat siya keka, piraso na at binyene ka rin kayan disipulos nga na, tanggapan niya iti ikongan at kananye, iti ing kanahong katawan na mi daon para kay kayo nga. Makanyan mo naman kay ba't ningapunan, kingwaning kalis. Pasibayin pe pasalamat kaya ka. Binyaning kalis ka rin kaya disipulos nga na tanggapan niya iti ikongan minumko kaniti. Iting kalis ng ganakong daya. Ang daya nimbay talangangang tipan. Amibubu para kaya kayo at para ka rin sablang tao ban kanita. Ipatawaran na rin kasalanan. Daptan niyo ite bilang kapigaganakan kanako. Pasyag tayo po yung misteryo ni kasalpantayanan. Kristo medeo, Kristo mebeyo, Kristo mabeyo, at datang niya pa. Inyang ni gaganakan mi oig pa, kamatayan, pamanyubli ng miyebe ng anak mo. Daraon me kaya ka tinapin imbiat kalis ng kaligtasan. Lain ming pasalamatan kaya ka, pepalyaren mo kaming matampang talakadarapan mo, banso mo yu kaya ka. Mapakumbabaming pagamuha mo, kingi kami sanang misulusulo king katawan at daya ng Kristo, tipuna na kami ting metong ning banal na Espiritu. Ganakan me o igpaing Santa Iglesia mong makalaganap king meto yato, ban mi ganap king lugod kambe ng Francisco, kay kami Santo Papa, Torrentino, kay kami Arsobispo, ding sablang parya, dinggang malugod na susuyo, magobra, para king kaya kaming kasalpantayanan. Lalong-lalo na kay ni king parokya, mi king Banal na Cruz. Ganakan mula naman din kapatad ming pepaynawan at manenayang subling miye, ading sablang miyango abie. Tanggapan mo sana king maligaya mong harapan, pakaluluan mo kengan,
Gawan mo kengan karapat dapat magamit kimbie alanganga, ban kaya ng Maria, Birhen ni Donincho, San Jose kay esposo, ding sablang apostol at santong tinupad king malmong kaburian, king kaya kabaning panahon, purian dakat paligayan, kapamilataan ni Yesu Kristo ang kaya kanganak. King kapamilataan ng Kristo, kamben at kaya, igpang mayupayang tutu kagom ning banal na Espiritu, pupurian daka at parangalan, manggaman king alanganga. Amen. Mausta mo king Diyos, igpa, king panalangin, likpa ng Yesus kaya katangan. Isang yaing lagyo mo, katanging kayarian mo, ipamintuan ilog mo, ket isulip ang tibanwa, ni pamintuan ilog mo, ing kakanan ni King Aldo, ibigay mo kay kami, King Aldo, ampon ipatawad mo kay kami. Ing salami kay ka, anting pamamatawad mi, haring mi kasala kay kami, mga emuke ay sa ulking tukso, nune ikabusking maro. Ikabus mo kami o ginuking sablang marok, malugod mong ipagkalubing kapayapan king panahon mi. Bangi kasaupan ni kaya kang pakalulu para ti kay mikabus king kasalanan, miligtas king sablang kaligaligan, kabang maninaya kami gambening maligayang kapanaligan, king panyatang ng Yesu Kristo, kaya kaming talapangabos. Uling kaya kang kayarian, kayo pa yan, at iligaya mong gamon kingalanangga. O ginuming Yesu Kristo, sinabi ka rin kaya kang apostol, ing kapayapan lalakuan ko kaya kayo, ing kapayapan babiya ko kaya kayo, e mo sa babaligdan ni kaya kaming kasalanan, nanelawan mo yung kasalpantayanan ni kaya kasanta iglesia, at pamayapan mo yung pangbilugan ng pangking kaburian mo, ikang mabibi at magari, manggaman king alanganga. Amen. Ing kapayapaning Ginoo, manatili sana kaya kayo nga. At kaya ka antimurin, Pasyag tapo, misasan merong tamo king kapayapan. Kapayapan po kayo. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, pakaluluan mo kami. Kordero ng Diyos, ang milalakoking kasalanan ng yato, ibigay mo kaya kaming kapayapan. Nyo, yung kordero ng Diyos, ni Jesus sa milalako, king kasalanan na ninyato. Nuwan na rin mayaws, king apunan na ning kordero. Gino, matampang tanggap kaya ka, dapat yag kasming amano mo, kumayat na ako.
Talakad ka mo po. Manalangin tamo. Oy paming malugod, mananasanang iting Eukaristiya apag masusyan mi bilang kapigaganakan king kaya kang anak, so panakyasanang sumulong king kaya kang lugod. Itiadon mi kapamlatan ng Kristong Ginoo. Amen. Ing Ginoo manatili kaya kayo nga. At kaya ka ante mo rin. Bendisyonan ako ng Diyos, bendisyonan rin kaya kayong pamilya at kaluguran. Kilagyon ng igpampo ng anak, panimbanan ng Espiritu. Amen. King pangabulag ng Saul, Yatami paldan niya, may naliwaya panlalawe kimbye. Kapayapan, kapatawaran, lugod ng Kristo at kaligtasan. Idalata pong muling grasang iti. Ing misa mi daw ne, Alleluia, Alleluia. Salamat kay Diyos. Aleluya, aleluya. Thank you, Father. Thank you. Iyain ang magiwanaling Ginoo, mula tamo magsaya tamo. Iti ay naldo giwanaling Ginoo.